रेडियो पाकिस्तान तुरबत तवार प्रोग्राम शिंगो तालानिन सबाए मिस्ताक प्रोग्राम सबाए मिस्ताक अमराया मनो शुमे बीली मेहमा दारो हमरा अकबर मिया कुजाम यक गोलिंग गुजदारो की प्रोग्राम सबाए मिस्ताक तहा बाहर जूरक बलूटीत गुड़ा पराया अतरा वती नंबरा बगुशा 0322510274 और मिरंगा 0335810185 आमे नंबरा निसरा शोमा मारा कुलहो पैगाम राही कुतकने प्रोग्राम सबाए मिस्टाग तहा वती हम ग्रिंचियारा हल में जोड़ कुत कने मरदारें गुजदारों का तनी वहदी में मदनी ट्रांसमीटर बंदे मारा हुदे इंजीनियर दोजवा में गुशगाहत के उदा बिजली नेस्ता बिजली शुतगा पमे यात्रा ए वहदा मागो शुमा हम त्रानी अश्त बजो 15 मिलिटा अवती कसानी ट्रांसमीटर सरा और तुरबत शहर नज़दीकी अंदो दमगा आमा गुलिंग गुजदारों के अस्ता आय वहदा बुदकंद के मारा गोजदार गहा भले दूरी हंदो दमगानी गोजदारों के वादा मारा गोजदाश्त न कना चुनहा मर्चिगी में टापिकिन सरहालिन वती जिंदे मुतमइन कनग वती जिंदे राजी कनग वती जिंदे दिलजम कनग ए सरहाल सरा ए टापिक सरा ए बुनगप सरा मागुशमा गपुत्रान कनगे जोहदा कने और कुजाम यक गुलिंग गुजदारों की गुमा नज़दीकी कुत का मैसेजी रंगा आइए हम कुलहो पैगाम हवार की जगह जोहदा कने बले बिंदा तवशीन सौती गुजदारी नूर खान बिजंजुए वशीन तवारा बिंदाती रंगो द्रुशम प्रोग्राम सबाए मिस्तागे पदा गुशमा गप्पु गाला दीमा बरान दे रेडियो पाकिस्तान तुरबत तवार मीडियम व 900 पहल कने 902 1 किलो हर्ज इसरा मर्ची HPT में मजनी ट्रांसमीटर बंदे चूँकि में दपा रिचो की परचा के गेशते रही वादा माँ मजनी ट्रांसमीटर प्रोग्राम शिंग तालान कने वो मर्ची 584 किलो हर्ज इसरा कसाने मारा ट्रांसमीटर इसरा ये वादा शुमा मारा इश्कुर गाय और वादा के उदा जुस्सका HPT बिजली के ब्याह बिजली के बहाल वेबा गुड़ा मा प्रोग्राम मजनी ट्रांसमीटर शेंकनगे जोहदा कनी भले तनावादे के उदा बिजली नेस्ते गुड़ा मैं गुशमा गपुत्रान कसाने ट्रांसमीटर सरा बनते अनुकाई वती मर्चिगी सरहाल ओ मर्चिगी टापिक के नीमगा मर्दारें गुजारों का में मर्चिगी टापक सरहाल के ज़िंदगी तहा वती जिंदे राजी कनग वती जिंदे दिलजम कनग वती जिंदे साकिमो वशान कनग बाज़ वहदा मर्दम दुहमी मर्दमानी राजी कनगे कारे जहता दुहमी मर्दमानी वशान कनगे जहता दुहमी मर्दमानी दिलजम कनगे जहता वती जिंदा चिपाह का बेहयाल भी वती जिंदा चिपाह का शमुष्कार भी के मन इंसानिया मना हम लूटित के मन वती जिंदारा ऊँ वाहद बिदिया चुनहा ई जिंदगी तहा मर्दम लूटित के गुमा अमग्रंची मर्दम अचमना राजी बेबा गोमा बंदो के मर्दम अचमना दिलजम बेबा भले दुहमी मर्दमानी राजी कनक व बेहतरे हमले
दुहमी मर्दमानी अचवती किरदो हमला मुतमैनो दिलजम कनक जवानी हमारी भले बिंदाती किरद मर्द में हमी बुवग लूटित के या दुहमी मर्दमानी राजी कनगे आतरा दुहमी मर्दमानी राजी कनगे दरगता दुहमी मर्दमानी दिलजम कनगे जहतो दरगता वती जिंदारा हूँ वाहद बिदा बरी बरी मर्दम वती जिंदारा हूँ अचवता राजी बिका बरी बरी मर्दमारा लूटित के वती जिंदारा हूँ साके मो वशान बिकनती चुना अगा मर्दम आम चागिरदी अवाला बिचारी ता चागिरदे कुल्ले मर्दम अच तो वशो राजी बुत न कना परचा के अस्ते दौर जमान के अच्छे हद का के तो यक मर्दमी चवती किरदो अमला अवशान कने राजी कने साकिम कनगे जोहदा कने गुड़ा दो मर्दम अच तो गेसर कपी दो मर्दम अच तो नाराज भी तो यक्की वशान कने ता दिगरी नाराजी दर्शान का वो जिंदगी तहा हमक मर्द में गेश्तरी लेका हमेशा कि जिंदगी तहा कुल्ले मर्दमाना मर्दम राजी कुतनका वो कुल्ले मर्दम क्या मर्दमा साकिमो वशान बुतम नकना अंचु कुशंत के तो यक मर्दमियारा वशान बिकने साकिम बिकने अचवती किरदो अमला दिलजम कनगे जोहदा बिकने ता दिगिरी दरके तो वह नाराजी दर्शाना कंती पमी यात्रा कुल्ले मर्दमानी वशान कनग राजी कनग अचवती किरदो अमला दिलजम कनगे जहता अद्रुशुमा मर्दमार लूटीत के आवती जिंदारा हूँ वाहद बिदा आवती जिंदे हूँ राजी कनगे जोहदा बिका आवती जिंदारा हूँ अचवती ज़ाते तहा वशान कनगे जोहदा बिका इंसान के वत राजी बू इंसान के वत वशान बू इंसान के वत मुतमैनो और दिलजम बू गुड़ा आये तहा ए लायकी वदी भी के आदुहमी मर्दमा हूँ वती कच्चे के सासा वती बसाते वती गुंजाश मुताबिका दुहमी मर्दमारा हूँ राजी बिका वो देखिए एक अहमतरे हमारे हमेशा के मर्दम वती कद्दे कारा का मर्दम वती कद्दा दा दुहमी मर्द में वशान कनगे कोशिश तका आये राजी कनगे जोहदा का वो छेदो हंगत किरदिया अमा मर्दम राजी वशान मबी गुड़ा यकीनन इंसान लूटित क्या वती जिंदारा हूँ मलामत मका कि यक मर्दमी राजी बुवगे नामा नजा गुड़ा ई कार्य तहा तो हम मलामत नए परचा के अरकस वती कद्दे हद्दा वती गुंजाश मुताबिका दुहमी मर्दमारा दिलगोशदा दुहमी मर्दमारा मेहर बख्शाई दुहमी मर्दमारा वाहदा दुहमी मर्दमारा गोशदारी दुहमी मर्द में दीमा वती दिले गप्पा ईर कंतो दर्शान कंतो तालान का भले संची बावजूद हंगता यक मर्द में अच तो मुतमैन नहीं यक मर्द में अच तो दिलजम नहीं यक मर्द में अच तई किरदो अमलो मेहरो वाहदो दोस्तिया अंगता नाराजी गुड़ा ईरंगी मर्द में वास्ता दिगे कनगा ची पश्त कपित आगामा दिलजमी मुतमैनी दुहमी तकुपाना ता बिचारे ता जिंदगी ता बाजी अंची कारबा बाजी अंची किरदबा बाजी अंची हमलबा के इंसाना आ चीज़ा निसरा वतारा दिलजम कनग लूटी वतारा साकिम कनग लूटी वतारा वशान कनग लूटी बाजी अंची कार बनते के इंसान लोटगा हवेदुम बनते और बाजी अंची चीज़बा के आ इंसान वाको इख्तियारा दरा गुड़ा हल्लमें के ईरंगी किरदो अमलानी सरा इंसान वती दिलजमिया वती रजामंदिया और वती अमा मुतमईन किरद के हस्ते अमा यारा दीमा बियारी चजाए के इंसान बरकलापा कारो अमली किस्बो उनारी दीमा बेत तागु अमी जहनी गड़ो मंजे आमाच भी गुड़ा ए पर इंसाना सकबाज तावान बारें हमली और जिंदगी तहा मर्दमारा कुल्लांची पेशतर वती जिंद राजी कनगी वती जिंद मुतमैन कनगी वती जिंदारा वशान कनगी तो वादी के वती जिंदारा साकिम कने तो वादी के वती जिंदारा वशान कने गुड़ा तई तहा ए लायकी वदी भी के देमे मर्दमा हम तो वशान बिकने देमे मर्द में हम तो और रजामंदिया कट्टे तो वासिल कुत बिकने भले हस्ते दौर जमाने के सरागा मर्दम चमशाक बिदा ता गेश्तरे मर्दम तारा बेदिलजमा गिंदगा कहाँ गेश्तरी मर्दम तारा गैर मुतमैनी सूरता गिंदगा कहाँ बाज़े मर्दम अचवती कार और रोज़गारा दिलजम नहीं बाज़े मर्दम अचवती किस्बो होनारा दिलजम नहीं बाज़े मर्दम चवती किरदो कारान दिलजम नहीं बाज़े मर्दम चवती इल्मो ज़ाता दिलजम नहीं बाज़े मर्दम हत्ता के बाज़े मर्दम अच्छी अवस्था कि आ चवती सरजमे जिंदवाना हूँ दिलजम निया गैर मुतमईनी आमाचा ओ इरंगे मर्दम जहनी अवालहा सकबाज गड़ो मंजे आमाच भी और चुनहा गुशंत के कम गिंदे गम मका बाज गिंदे गल मका जिंदगी जावर हाल और पैम बिबा मर्द मारा गो हम जावर हाला वतारा राजी कनगो वशान कनगे
جہد کنگ لوٹی بلے آستے دور زمانہ کی انچی حد کا کہ مردمہ وتی جندے حادتانہ ہنچو عراب کتا کہ بعض وعدہ مانچیں چیزانی طلبگارے انچے آسراتیانی لوٹو کے کہ اگا ہمارا دست مکپاں گڑا ما سکباز بیتا ہیر بیں انسانا گوں ہر وڑیں جاور حالا مقابلہ کنک دیم پا دیمی کنگیا اترا وتی جہد ورجہ دارگیاں او ایردا وتی جندارا مطمئن کنگیں ساکم کنگیں وشان کنگیں او وتی زندگی گوما مہر کنگیں او وطارا واحد دیگیں او وطارا ٹائم دیگیں او وتی صحت حیال دارگیں وتی جاندروائی حیال دارگیں او وتی وانگزانگ حیال دارگیں وتی زندگی حیال دارگیں وتی امگرنچی انسانانی حیال دارگیں بلے ہستیں دور زمانگی انچی اتکا کہ میں پوکس کے ہستیں میں دھیان کے ہستیں میں رجحان کے ہستیں اچوتی سارا گیشتر دہمی مردمانی سرائیں دہمی مردم پلاں کارا کاں دہمی مردم چوشکاں دہمی مردم آکاں دہمی مردم پرچا پلا مردم گما ہم گرنچی دہمی مردم گپانی تہا پرچا رنگی بو کے ماں ارواحدہ میں گیشتری پوکس دہمی مردم سرائیں ماں گیشتر دہمی مردمانی گپانی سرا دھیان دیں میں گیشتری رجحان دہمی مردم سرا ایریں چاجائی کہ ماں وتی سرا وتی دھیانہ ایر بکنی وتی پروجیکٹانی سرا وتی منصوبانی سرا وتی کسب و ہنر سرا حتیٰ کہ ماں وتی ذہنہ وتی زندگی سرا بدییں پوکسا بکنی وتی کارانی سرا وتی کسب و ہنرانی سرا یقیناً مردم سک باز دیمروی خود کا مردم سک باز دیما شد کا چاجائی کہ ماں دہمی مرد میں سرا وتی پوکسا بکنی کہ ای پرچا چشکا آ پرچا چشکا گیشترے مردمانی بیسوبی سبباں چی یک سبب ہمیشہ کہ ماں وتی جندارا واحد نہ دیے وتی پروجیکٹانی سرا کار نہ کنے او وتی سرا پوکس نہ کنے وتی کارانی سرا دھیان نہ دیے رجحان نہ دیے بلکہ دیمے مرد میں پادکشیا یا دیمے مرد میں بابتا گیشترے میں دہانے ایک اے پرچا چشکاں آ پرچا چشکاں آئیے کار پرچا چشاں اشے کسبو انر پرچا چشاں اے لاتی انچیں جیڑہاں کہ مردم اچوتا سر سیدھی اچوتی ذاتا اچوتی شخصیتا گیسر کپی و دہمی مرد میں سرا یہ پوکس بھی یقیناً یک مرد میں وتی جندارا چے گیشتر دہمی مردما واحد بیدا وتی جندے بابتا جیڑگا چے گیشتر دہمی بابتا بجیڑی چاگردی اوالا کہ پرچا چسکا آ پرچا چسکا گوڑا یقیناً ایرنگی مرد میں باہتا ایو کا بیسو بھی کے ناکامیابی کے علمین کے مردم وتی جندے گما مہر بکا وتی جندے راضی کرنے کے جوہدا بکا وتی جندے دلجم کرنے کے جوہدا بکا و درسن چے مستری ابرشیں کہ مردم و تارا زندگی ارپے میں جاور حالا وتی ساکم و وشان کنگے جوہدا ہم بکنتے ریڈیو پاکستان تربت توار مرداریں گوجداروں کا ای وحدہ شما مارا کسانی ٹرانسمیٹر گوجدار گئے 584 کلو ارد سرا وشین صوتی پشمے آترا تیار کتگ ما شما آیارا گوش ریڈیو پاکستان تربت تھوار میڈیم ویو 584 کلو ہرتز سرا پروگرام شنگ تالانین سبائے مستاق پروگرام ہمرا یمانوش میں بیلی مہما دارو ہمرا اکبر میاں مرحداریں گوجداروں کا ای وحدہ کنی وحدی 8 بجے سے 8 منٹ شما مارا کسانی ٹرانسمیٹر اشکن گئے گوجدار گئے اروادا کے ایچ پی ٹی جسک کا مزنی ٹرانسمیٹر بجلی بحال بوتا بجلی یاد کا گوڑا مزنی ٹرانسمیٹر شما مارا اشکوت کنی آلانی واحد اتکگو نزدیک بوتا آلن چکنی چاریں اگا حال ہاتھ کا گوڑا حالا گوش داریں و آلن چپت شمی ہاتھ کگے میسجاں ہوار گیجگے جوہدا کنی ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 982 کلو ہرتز سرا پروگرام شنگ تالانین تے سبائے مستاق پروگرام امرائیہ منو شمع بیلی
مہمان دارو ہمراہ اکبر میاں مرداریں گجداروں کا دمانیہ پیشتر امی انو قطرہی ساری مارا حال دیگ بت کے ایچ پی ٹی اے بجلی بحال کنک بتا ادا بجلی ہتھ کا اور یہ وحدہ شمہ مارا گوجدہ رگائے میں مزنین ٹرانسمیٹر سرا 982 کلو ہرز سرا پروگرام سبائے مستاگ امریا منوش میں بیلی مہمان دارو ہمراہ اکبر میاں نو واحد بتگ شمے کلا ہو پیغامانی شمے کلا ہو پیغامانی ہوار گی جگے جوہدہ کنی مرداریں گوجداروں کا کائیں کلاہو پیغامانی انی مگا ذکی پروگرام تا بازیں گلیں گوجداروں کا نی کلاہو پیغام میں پشت کپتگتا چمودچی بندات کنی کلاہو پیغامانی شنکنگا بانک نازش بلوچ کلاہو پیغام ذکی روچا پشت کپتگا چمی کلاہو پیغاما وتی بنداتا کنی مارا کلاہو پیغام بانک نازش بلوچا ذکی راہی کتگا آگوشی دوست دارگ ار مردم نبی پرچہ کے ار انسان وتی تبو میل با انسان وتی لیکا با ارکس ترا دوست نداری تئی تبا نداری تئی تبے دارگا گنو کی ماں میں گنو کی تئی تباؤں نہیں باز وش باز زیبا آگوشی مہر دوستی زور نبیت لاتے مردمان چی دل بالکل نہ لگیت اما مردم ترا دوست بھی تئی توا کپیت ترا مہردان ترا واحد دان ترا دل گوش دان ترا گوشداری گڑا بازے مردم انچیاں بند کے زور چھو مکنتی سے رنگا گو مردما و ترا جڑینا لچینا گچی ہر جاگا تئی دوست داروک نبیتے دیم ترا گشت کے سر من وتی گپا جنا منا ارکس دوست نبی او صد مردم تا دہ مردم انچی بان کے منی فکرو آیالو لیکہاں گو امگرنچ ببا گوڑا منا دوست با منی مارشتاں سرپت ببا گوڑا ایدا بے مردم منا دوست بھی دیم ترا نبشتکن کے دپی دوست پہ یک روچے واسطہ بنتے اور دوست تمائن کے گندلا مردما دوست بداری اور مرچی باندھا ماں بچاریں گیشتر مردم دوستی سرا دھمی مردمارا مسکا جنا اور چاگرد انچو جوڑ کتک کے رد دیا گوتی مطلب کشک اور دوست منا دوست آپ تیرا دوستی باز وش باز زیبا سلامت باتیں نازش بلوچ تی مہران رائی کنے گے لک لک 7,000 وار منت وارا تی مرچیگی کلا ہو پیغامی امارا سربتا آیام آوارگی جگہ جوہدہ کنے تو نوشت کنے کہ وطارا دلجم و راضی کنک گیشتریں ما اما وحدم پر دگرہ راضی کنے گیا جوہد کنے ای چما چی دلگران مردم مبنتی دلجم وطارا مردم کوت کنے وطی تہا بروسہ بھی گوڑا دیمروی راہ تو گامزن بے ماہگاں یک ٹارگٹے یک ہدف ایر بکنے او آئی سرا وطارا دلجم و مطمئن بکنے گڑا علمی کے مردمارا ایردہ وطارا دلجم کنک لوٹی گشید کے مردم پوکس ہمیش بیبیت کیا وتی کیس بکار و وتی پروجیکٹ وتی مشن و کاز سرا گیشترین دہان پیدا کار بگاں گڑا آسو مندی راہ روان بیتے آوشی کے دومی مردم راضی کنا میں دوست گسر مبا بازیں وحدہ مہر گوں وتی زندہ قربان کنا بازیں جاگا ما وطارا دلجم کوت نکنے دل پروشی آماچ بھی پرچہ کے چستویر کنک بھی منافقت بھی راضی کوت نکنے وتی بارہ کم بچارو وتی بارہ کم چار وتی بابتا کم چارو بچار بکاں نبیل قادر سوتی پرماش کنگائیں تو منا دلا دوستے زار بے منا وش نبی بعض شوقیں چونہا ای پیر بندی و من ترہ بگشا کہ ای سوت من وقت اداوتی اردو پتی کا نہیں تا ہوتا دو سوت تنی ودی مارتا یکی خلیل سہرابیے روچا بران ما وستا لانچنا من وطارا کارچو مگرازی کنا و یکی ہمی سوت کہ تو منا دلا دوستے زار بے منا وش نبی وشتواری نبیل خادر
وشین توار جوہد کنی سنگینی گوہار نازش بلوچ تئی ما شاری بلوچ تربتی گشگائیں کے آواز گاربو منزانہ آواز گاربو پدا چوبت کے جسکا بجلی شوتگا برحال شما مارا گوجدر گئے شاری بلوچ تربتی تئی میسج انو امی دمانہ اشت بجو 5 ملیٹا مارا سربوتا بودکن تو پیشتراؤں نبشتہ کتگو رائے کتا زانگ ایچ نبی گلنگ گوجداروں کا مارا حال بدیے میں انجینئر دوزوا سراج الگ کی وعدہ ایچ پی ٹی ہوتی ڈیوٹیا سرجم کنگائیں برحال ماہدہ نشتگیں سیو 4 کوٹیے تھا بندے بلے شما مارا حال لمیا حال بدیے ایک قدیر واحد صاحب میں بیلی میں ہم گنگلی آئی منا ٹیلیفون سرا گوان کو تو گوشت کہ ایچ پی ٹی بجلی ہتھ کگاں او مدنی ٹرانسمیٹر ہان بکنے مدنی ٹرانسمیٹر ای وحدہ ما ہان کتا نزانہ چی معاملائی برحال سرپدی شمی سرپدیانی ما لوٹو کی سلامت بات شاری بلوچ تربتی و امیرنگا نازش بلوچ ما میسجا وانگاتا نازش بلوچ تی مہران رائی کنگی لک 7,000 وار منت وارا شات باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں یاد کریں پروگرام سبا مستاق دوزدار گوجدار گے شمی لک 7,000 وار منت وارا و امیرنگا شاری بلوچ تربتی ہم کلہو پیغام اتکا من کے تہنا ہاں تئی حیال آنا تو نبے گندگ من تئی ودارا ہاں ارکس بکاں خدا درست توارا ہاں دردی کی داتا درد وارا ہاں یہ جہان انچی جائی ارکس گندو گدارا ہاں بعضوش سلامت باتیں شاری بلوچ تربتی میں سنگینی گوہار اروادہ مارا دوزدارے اروادہ مارا گوجدارے تی میران رائی کرنے کے لک 7,000 وار منت وارا شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں مارا کلو پیغام رائی کہاں گشید مان زیبا زیب چا پلیں سریکہ لگا گشید کے کلو پیغام رائی کہاں آیا مرچگی میں ٹاپکے سرحالہ وتی یما بنگا پہ سرحالہ چیزی دانک نے بشتہ کتا گو دیم دا تک اشام ما ہوار کی جی پروگرام کل کشان اتہا وہی بابتا گپتان ام گوشما کنی عزیبہ زیب سنگینی گوہار سلامت باتیں گل باتیں شاد باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں کلہ پیغام مارا رائکاں گشید کے من ماسٹر نہیم اینڈ سوڈ نہیم چا نلوچ زامرانہ شمارا یاد کنگاہاں گشید سلامت باتیں ما شمع پروگرامہ گوجدارگاہاں ما شمع گوجداروں کو لسنرہ و سلام بدے درجان نعیم سمیہ نعیم مسلم عمل توارہ صوتی فرماش کنگائی جوت کنا کہ شمع لوٹا شمع تماہا شمع گوشانی نادر بگنی کلہ پیغام مارا رائکاں میں دوستیں گوجداروں بانکیں گوہار شمع مسکین میں دائمی گوجداروں کی گشید کے وشو شادان باتیں یک ہفتگی پد دوبر گوشما ما گپتران کنگاہاں شمع مسکین کلہ پیغامی گشید کے ما پروگرام سبائے مستاق بیبیت کے کلکشان مائی پروگرامہ گو ابو واہگاں شمیگاں گوشداراں دیمترا نوشتکن کے ایش میں وتی لائکی شرین کہ میں وڑی نزانتکاراں دل بڑی کنے ماں ہگا ہرچی کے زانی و سرپد میں شمع ارچی کے زانی و سرپد میں شمع جوہدانی بروردیں دیمترا گشید کے شمع وڑی مراتانی مہراں کہ ماں اجاگات کگیں سربوتگیں انچو منچا وانگا نسکتا چا ریڈیو گوجدارگا سکتا مرچی اگا من 4 دانک نوشتک کنک زانا گوڑا شمع وڑی براتانی دل بڈیانی سببیں میں دل بازیں واداں پروشک بوتک بلے ما جوت کتا کہ دل پروش مباں او وتی مہراں گوشما دائما ام گرنچ بکنا بلے ما وتی سپرا انگتا گوما گونی گوشی ما گو کے روتیں سندہ نوشتیں شمع مہر سلامت باتاں شمع مسکین تو ہم شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں دیمترا نبشتکند کے من زانتکار انیا تو گوشت کے بس نبشتہ بکاں گڑا من بس نبشتہ کو من پر لالچ نبشتہ نکتا او من چی شرطری منا چی شرطری نبشتہ کا راستہ من دیگه نزانم باندات مراکشا ریکارڈ بکا منی سرا دیم بدے پرچک شما وط زانے کے سرکار سانکلا مارا انگیر کتا من امیچو شوگرا بگرا شما کمی شما میں گشگے پدا وتی یوٹیوب چینلہ را پچ کتک و نو ما ایچ پریشان نہیں اے باریں مراگش چون بوتک چی سرحال بوتک ہر وحدی کے موہ رسید گڑا چا یوٹیوبا ما شمارا چارین گوش داری
دیمترا گوشید کے رمضان ماہ دعائیں مراگشاں من کم کما چا یوٹیوبا گوجدارگا ہاں بعض وشی بوگائیں سلامت باتیں تا جہان آستیں تو است باتیں یہ شمع مسکین میں گہار سنگینی تے مہران رہی کنے کے لک لک 7,000 وار منت وارا تو ہم شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں امیرنگا مارا گشگائیں گلزمین دشتی گشی گلزمین دشتی گشت کے ساری پیغامی گلزمینی کے پروگرام مکان تناواد بجلی بیاں گلزمین دشتی اور منی حیالہ ای وحدن شما مارا مزنی ٹرانسمیٹر دلگوشے ای وحدہ مزنی ٹرانسمیٹر پچکنک بوتا اور ہمیں رنگا میں گلنگ گجدارو کنی کلاہو پیغام ام آگاں میں دوستی ہمبل بیلی انور بلوچ روکی کلاہو پیغام امی دمانہ من سربوت گوشی توار شمینو پیدا کی ارون کا کسانی ٹرانسمیٹر اچسابہ نرو گوڑا اگر روگائنت گوڑا مزنی ٹرانسمیٹر بازیں گلی گوجدارو کانی ای کلاہو پیغام منی گورا ہیرا 6 منٹ پشت کپتگاں پروگرام سبائے مستاگے علاسیہ مردار گجدارو کا ماشورہ بگشان کے پروگرام کل کشان انتہا ما ہما ٹاپک کے ایر کتا من کے جیڑاں اما یہ ما جوہد کنی کہ اما گلیں گوجدارو کانی شرطرین کے اما نوشتہ بنتے آہن اما امی پروگرام تہا ہوار بگی جی او جوہد کنی کہ اما شرطرین کے گلیں گوجدارو کانی نوشتاں کبا آہنی نامہ بگری وہ ما شرطرہ چا شرطرین سے ما نوشتاں دیما کاری او جوہد کنی کہ آہنا سوگاتاں بدیئیں پروگرام سبا مستاق وتی گوڑسرا سربوگائیں پروگرام گوڑسرا نبیل قادر وشی صوتی شمی گوشانی نادر کنا چندی کڑی کلکشان پروگرام پدا گوشما امنیاد با تنا وحدہ میں گوجدارگا بے حیال مبے اجاگا مروے پروگرام سبا مستاق چپد حال با آلن چپد پدا کلکشان پروگرام گوشما ہمرا داری کنگے جوہدہ کنی تنا وحدہ تو منا دلا دوستے سہار پہ منا وشی نبی تو منا دلا دوستے تو منا دلا دوستے تو منا دلا دوستے سہار پہ منا وشی نبی تو منا دلا دوستے تو منا دلا دوستے سہار پہ منا وشی نبی تو منا دلا دوستے